Kapitang Inteng. Ay namaray, isungarod ako naken kaajakon kaya ti makichismais. Tanaga dun ti marites dito'y barangay tayo. Nay, kat anya nga ron ti kayat mo asawan nga eh. Kaya't ko asawan, saan ako nakanayon nga umay dito'y tersina. Taapay mate. Nagado dagiti umay amarites dito. Wen nga rod, adudan, pasaray 5, pasaray 10. Imbag anong gumatang da. Gumatang da magkiday, may bus at ilakok no may da. Kahit siyak ngay no umaya. Puro utang mat, no sika. Sapay umabot iti makatawan sa kagbayan. Diyak man la umayan tanay, mababain akong maray. Ay, kadakan ka dayta, desisyon mo dayta. Kahit maudi nga ron ngal daw mo dito yan. Wen maray, pulaws, saan ako nga umay? Nagmayaten tuyang. Daitan, ti kamayatan a desisyon mo. Saan ka na mapanagistambay di tirsina ni Marikwanang? Wen badong. Nasayahat mo, tano mapan kay di tirsina na, ijay mo niyag malmalam, di kan agawid. Kat siyak nga asawa, mabisbisinan ta di nakilutuan. Saanen ama pasamak dayta? Makaluto ka mat nga rodan iti husto nga oras. Katwan na. Malinisan mo tanda ti balay, tanay, nakataptapo kain. Wen. Kahit, sino nga rod itan, ti mapan gumatang iti kasapulan ta? Ay katsikan ah. Sige, siyak nga rod aminan. Talaga ajakon kaya tirumwar. Hay, agkaiwara dagiti maritais. Siyak to pa'y tiis istoryaan da. Narigatal. Tuyang, tumanalyaw kay di tirsina ni Marikwanang. Nagado a babae. Maritis amin da kita. Wunda. No anyaman nga tana, tis istoryain da. Ay, ako ray ka man ba daw? Ninsamot mariba ng jay may sa ijay. Wait, isaw ngagpaisaw. Ha? May samutan amaritais? Kaawatan na kastan Ay, paliiwak man. Uy, di mo tultuladin ida tuyang. Si Mina ka lang arodin iti grupo dagiti Marites. Iswadi mon sobyan. Naulimag manan dito'y tersenak maray. Wen tanagawid gaya man dagiti marites. Naibusan da iti istoryaan. Kunak man numapanda agluto iti kanon dagiti asawa da. Papatsam mo na kita marites. Ay, no siyak mare. Sa anak ang maibusan iti istorya. Ay, ada pa istorya aya. Ay katado Naa, kunak man nun alpasan ta nagperiod kamot itayan. Ay adda pa'y tuloy na mare. Nagatidog mo day ta nga istoryan. Awan samot pagpatinggaan nan. No kayat mo, ituloy ko pa'y jay istorya. Ay, malamutan, maray. Nasa papay. Apay di mo ilutuan ni Kapitan iti kananaya. Ay wan anya. Ay, agawid ka pa ay. Sige mare. Masapa akto nga umay inton bigat. Ado, ti istorya. Mangantayaw, nantay. Agluto akpay laeng kwarog. Siya akong tinaglutaw. Tas anda ka mata mauray kini anggal. Win nga rod. Na malumanak meteng. Mabisinan ni anggal kaw. Agong ungay. Permi Ay, imbag nga rod tada ka nagluto. Kwarog. Nay, adamanan ni Mariba ng ijay tersina ni Marikwanang. Win nga raw, inaldaw ditan. Agmirmiriin damot. Sigurado, agmalmalumanin dita. Ay, ibabawi kong di imbaga ka sa anak amapan ijay tersina ni Marikwanang. Hapay ngay, Umapapalak nga raw kin ni Maribanang. nagbiit mo tanyag baliw dita panunot mo. Hey, mapanak makimerienda kin ni Maribanang. Ay!
Kahit anya ngayon tinapasamak, Maray. Ituloy mo na dya istoryam. Ay, mabit laeng. Tani, sumungsungad ni Marituya. Ne, umay magayam dito'y tersenak. Kunak man no kuna naasahanan nga umay dito'y. Umaymat. Sigurado nga umaymat makiistorya. Nay, Marituyang. Kunak man no kuna masan kan nga umay dito'y. Ay, Maray! Imbabawi ko, unday ta nga imbagak. Nakita ngamin ni Maribanang. Ay, kahit agtugaw ka dito'y abay ko, Marituyang. Tagistorya ta. Kaun, makimerienda akmatan Ay, katuwan ka. Nay, Marikwanang. Ikam ni Marituyang iti merienda na. sige. Ibagam na niya ti kayat mo merienda, Marituyang. Agyaman ka, tada mangilibrikan ka ita. Ay na. Ay, nagmayat gayam ti mailibray ba daong? Asinaw, tinangilibrikan ka. Ni kumarik abanang. Di ka lang mabayan niyag palpalibre. Kay kumarik mo. Maudi day na. Na, apay kumaamaudain. Numakitak tumanin ni Maribanang amang mangan inton bigat. Ay kit mapanak tumanin agpailibray. Nagpuskol day ta rupam. Kumarik nga raw. Kung nagmanok ko na masaan kan ama pa ni Teresina ni Marikwanang. Nagbalo nga raw daun ti panunot kaw. Ha? Gapula, ang iti merienda. Libre ang merienda ko naman. Ay! Kapanam, nanatuyang. Di taman tersina ni Marikwanang. Kapampanaw lang dagiti marites si Teresina na. Nagkaduda. Ay kit mayat ano pimanaw dan. Kasla, dasamsambutin da. Ni kumarik abanang, sigurado ang mapanmanan ichay. Diyak mo nakita ijay. Nala daw siguro basta, mapanak agpailibre kin ni kumaray. Warag. Abayantay. Dito'y kapay labalay. Tamapan kami ag-date kanya Uncle Mo. Aya. Wen, edit na kano ni Uncle Mo. Ay katuwa na. Tapnusan laday ta makis istorya iti Teresina ni nanakwanang ti ayan maun. Inal daw kay Jay. Isu amay sakamot nga awagan da iti Marites. Ha? Isu amay ata i-date na ka ni Uncle Kao. Sapay ko matabagbagaan na ka iti panag-date yaw. Na, Pagpalibriam kumangay, awan ni Maribanang. Ha? Na, apay ngay nga ta. Nauman nga gisistorya. Ay, ni kwarog ti sumungad. Ay, agdamagakman kan kwa na. Kwaraw! Apay na. Ayan ni Antay. Antay di balay da Saan nga tanga umay dito'y tersina ni Marikwanang? Saan? Tada pa panandakin ni Uncle Kao. Ha? Sa dinungay? Ag-date da ka now. Nangag mo, Maray. Ay, awan nga rod ti mangilibre kanyak ano kasta. Akat agawid kan Ay saan? Urayat dagiti marites dito'y tersinam. Awan da mo laeng, sanda ngay may ditoy. Napanan nga tandagita amaritais. Diyak mo Tay naldaw mo ta nagaduda nga umay iday. Ita lang nga awan da. Ay, unay matanday ta tuyang. Malumain, di matla agawidain. Nakatugaw matlatan ni Teresina ni Marikwanang. Ay, aguray man tapok kawak. Tuyang! Tuyang! Ay, Diyos kay. Di pa'y tumalyaw, mate. Di nakngatan nangag. Winaw aging tutuling manahin. Sigalang ti Marites ngay may dito'y tersenak, Maray. Wen nga raw. Anya nga tanti mapaspasamak kadagiti Marites. Naglumlum dangay ngatan. Nay, sumipngatan, Maray. Nasa papay. Kan itay payapukpukawan na ka ni kabadong. Di mo mangagaya. Nangag ko maray. Ngam aging tutulang aklaeng.
Agawid ka kanon, tayong kagluto. Sige nga raw, agawid akaw. Umayak tumanin inton bigat. No may adag iti Marites sa padam. Umay da, sapsapa ito. Apaya di kag sasaaw ba daw? Diyak kaya tagsaw, tamakapungpung tutak. Adun adara sa pinukawan ka, di ka pala agawin. Yak nangag tipukaw mo. Imposible nagpig sa ti panagpukaw-kaw. Di ka ka din agong ungot na nagawid mo teng. Mapanak man nagreklamo kin ni pare inteng. Ay di mapangkalat ta. Ireklamok man dagiti padam ngagmalmalum amakin inistorya. Ay katanya ko mati aramiden ni Kapitan kada kami ngay. Dosain na dagiti Marites akasken ka. Umunag ka, kabadong. Aday di opisina ni Kapitan. Kunaknuawan manayin. Ada. Inak man ireklamo dagiti nalaing asumarita dito barangay. Dagiti Marites kunama. Wen, isuda. Apay nga ireklamo mida, kat may sama ni tuyang mo Marites. Kaya't kung ngarod niya ireklamo ida, taday tala agmar Marites ter aramiden da. Awanain, nasulbaren ti problemak. Anya nasulbaran nga ibagbagam. Ay kat nakasarita kun ani pare inteng. Bagbagan na kanaw dagiti Marites a pirhuisyo iti biag dagiti lalaki nga asawa akas kanyak. Kahit, Awanin na. Saan kayo na makapag-Marites? tila ireklamom si kabadong. Isula ang matiliw-liwak tag Marites, lapdampay. Sobra ka mag. Tay, rumwar kayo ta, ha? Sa nakarumwar, tagungat ni uncle mo. Una, kadagitin tupay babae ana isam nga agmaritais, inungtan na idamain. Inong tan na ida? Unan tay, kastoy timbaga na. Sana day tagmarmaritis yung unan niyo. Tulungan niyo kit di dagiti asawa yo. Kan dagiti anak yo. Una na. Uray mula imban nikas. Kastamot nga minti panagungat ni Uncle Kao. Uray la dumakkel dagiti matana. Ay, una yan. Ket bantayan mi kanaw no adda dagiti mapan agmaritais ta pagawidan may. Bawal ang ti chismis dito'y barangay tayaw, anday. Ti problema ita, sa anak mo't makalako kwarog. Amumat, akaadwan ka dagiti customer ko kat Marites. Mabalindalat tamat ti umay gumatang. Sakbay nga minagumatang da, agi istoryada pay. Maurnong dan tumatan no da makita da kakadwa da ditoy. Ngam itatayim bawal ni Kapitan Tagchismes. Awanan ti gumatang. Nimot na natuyang ti umay gumatang. Umay lang man na naguray ti kakadwa na Pagarup na siguro akit umay ni Antime. Pinaritan ni Uncle Kao. Agtrabaho kanulangan ni di unag ti balayda. Waraw! Ni Antim ngay, nalpas dan anagday kin ni Uncle Mar. Sana nga umay dito ni Antay. Na, apay ngay. Imbawal kanungaminan ni Kapitan dagitag chichismes. Ha? Binagaanan ni Uncle ko dagiti Maritais. Kasano kayo itan ngay maray? Ay mabalinti umapilakin ni Kapitan. Ha? Padasam latta. Agpakaasi ka. Nangabak ka, badong. Talagang imbawalin ni Kapitan Tagchismes. Very good. Na, talaga napigsa ka kini kumpare ma. Yahoo! Ayun na yan, tauray ka la lumagtaw. Naragsa ka gayam. Anya langan ngay taramidak ngagmalmalong. Ay katag tinulong ta. Kastamot at talaga dagiti agasawa tuyang. Saan aji makichistis Mr. Aramida tuyang. Nay, papanan nyo kan ni Kabadong maray. Nakaigam kay matiti basket. Mapan kami ijay bangkag maray. Dahito basket nga igam kaw, kinargaak iti balon may. Ijay kayo na mangal daw. Hey, wan maray. Ay, wan gayam.
May dagiti maritis dito tersinam? Saanen? Makitkitak mo't idan at tumultulong ka dagiti asawa da. Kan dagiti mo't daduma, awawirin da dagiti anak da. Kasta aya. Kat si kamat, tultulungan mo't ni kabadong. Kahit ni kumarik abanang ngay. Tultulungan na mo't ni kapitan. Ay na, nagsaya atin ti kastoy abiyag tuyang, naimas akanayon ti sidata. Ay, tuwan na. Kasano nga main kat masirib da, badaw. Uwan datan ti kasiriban dito kabildatan. Tuwan Sige nga rudan tuyang. Mangan kamutain, tapno makainan natamutain. Kahit masapat amanan inton bigat arumwal. Wal badong. Ay na. Ay. Nagimas ti sidaan ta. Fried chicken. Uwan tuyang. Ay nakastoy kumakanayaw na. Una. Kastoy akanayon. Gaputa adda trabaho ta. Ay katun atuyang. Anya nga tanuin naggumatang ita arabi iti arak. Daytay kumaridwain. Amangan nunangin amag. Saan? Tay nalakalahing tigatangag. Ta uminom taman ita arabi eh. Tapno makaturog ta dagaw tuyang. Barikwanag, nakitam ka din ni Marituyang. Saan nga rod mare? Jak makitkitan. Papahinga ka. Hamangan numasakit. Ala, mangrikap ka, Mare. Tainta sarungkaran, ije balayda. Ha? Saan ka de, asigo na kastoy ti aramidan ta? Ano di ta makitkita ni Marituyang? Inta sarungkaran. Nga uray pa'y mangrikap ka dito itersenam. Ni Uwan maray. Nalangaraw mabitlaang tamang rikepak. Taintaman sa rungkaran ni Marituyang. Nakakandado mo tiri daw na Marituyang. Win nga rod. Napananda nga tangay. Ay, uray tupay ni kabadong kajak makitkita. Uray siyak, Maray. Adda nga tatrabaho da. Anya ko maatrabaho, kat saan damutan nga agbangbangkag tawan pagpuunan da. Ay, nalabit nga da panggadanda. Isu nga inal daw da arumrumwar. Mabali na kasta, Maray. Nala, intan mare. Baliwan tan tumanan ti umay. Bareng maranaan tan ni Marituyang. Tandaan nam dito akayaw tuyang. Kainton sumipngitan. Dito'y tantaw nga kita. Nawatam? Wun badong. Mala, agsinat ang arudan. Agpadaya ken agpapagatan ka. Ta agpalaod ken agpamyaнаnak. Okay? Okay, badong. Amom Jay, nakitakda na natuyang ken tatapadong iti parbangon. Ha? Parbangaw? Nakakitaan ka takwata. Naglugan da iti tricycle agpailidan sa Jay. Malagi pong agpaiswaw. Apay ajak makitkitan ni tata ba daw? Panagkunak. Adda trabaho da ija ilay, Jay. Iso asaan ta makikita ida. Di nasayat no kasta. Tadikat kanayon nga umay dito'y balay ni tata ba daw at dumawat iti taraon. Uray nga rod ijay balay may, kanayon nga umay. Agkuskusilap lang nga rodin ni tatangkaw. Saan lata makadlaw? Nalabit nga da trabaho da itan. Iso adida nagdadawat iti kananda. Nagsayatin nga no kasta, Jay. Nakainanata mo tayo. Intan ni di kusina, tagluto ta. Tadito'y kanamangan. Kan itad kunto matan titangdan mo anang tulong kanya ka nangayaw. Buwan, Jay. Mapantang rodan. Ngay. Mga anak inteng. Aguray ka. Arak mo't day tayo gamo. Uwan man taawi sa kumani paribadong tagsat kami. Sa nabalit, damat ginatang ko tan pulots. Nga, anya asyap.
Saan kami ngagbartik? Basit lain. Sige. Ang awan ni Pari Badong, nakakandado ti balayda. Napananangay. Una niya, nabayag at siyak nakikita. Ada siguro trabaho da kan ni Marituyang ijay ilay. Isaw ka na yun da amasapa arumwar. Ay nagsaya atan. Ala, saan ko pa'y nga raw, alokatan da iti anak, tayo ray ko kani Pari Badong. Ay, adalatakan ka da ita. Kaya pulutanan mi kuma. Sidain talangin dungo. Gumatangak to iti sa bali. Sige, intay. Maragragsa ka na ka talaga ka ni Pari Badong. Tadagaya mong trabaho da nga agasawa. Mayat! Sandan nga agbisay. Kasan nga kumakoy nakakasiya paswa. Limusan na Nagpiwis tangiwat mo. Limusan na man. Tapno aday gatang ko iti kanyak. Bagpay kanyak. Talakaya kon. Napigsak pailang. Isuwa sige. Ikan kay dilimos mo. Mabit lang Takaw tak tipulsak. Adoy. Ay, agigyaman nakagsat. Talugasot dayta. Imbag lang gatang mo iti kanem. Sige, nakon. Yes! Talugasaw! Ay, yes! Palimaos, pasang, kasyan nagkuma. Ha? Kasapulak ti pagplitek. Agbakasyon niya mindinanang kuya sablan. Kahit di nakmaisuraw tawan pagplitek. Siyempre, kaya't kumati sumuraw. Isong agkidawag itilimos, basang. Ha? Agbalan samot da iti alakay. Alan basang. Limusan na kuma. Maasi ka kanyak. Sige man laangan. Mabit laang. Oh, ato ti paintay. Ha? 20 laeng? Ay nayunam kumapay iti may sa 20. Ha? Sige, nayuna kun. Kaasi ka man. Ay, kasyan na kuma. Limusan na kuma. Basa. Sana kon makatrabaho. Iswa limusan na kuma. Kasla napigsa kayo, paymat, nana. Nakapsuta ko namang Napigsa kayo, paymat, iti panagkita. Nga uray kubo kayo, nana. Ay, nakapsuta ko basa. Diyo ka di mayunat, day tabukot yun, nana. Ramin, nakadumog kayon iti daga. Ay, saan nga rudan, basang. Kasla nakapugiit kayon, nana. Unrod, iswa limusan dakman basang. Sige, mabit lang takautak ti bulsak. Aha. Oh, at titulong ko kan ka, nana. Sa nga gasot. Ay, giyaman na basang. Giyaman na kunay. Ala, inakon. Ay, daklat at isang agasot ngayon tinda. Ay, lalaingak pa'y tiagartay. Tapno adaw ti maasi kanya. Kay, ay, ikubkubuk pa'y. Tapno adaw ti maasi kanya. Aday ta,
Kubuak unay alda! Palimos man, padak alagay. Ha? Sakti pagkitawa mi tilimaus. Si kangarod, di masabat ko. Mala. Tangay nakakaasi ka. Limusan ka. Imbag pa'y kanyak, tadapinsun ko. Agyaman no, kasta. Ikang ka itidwag asaut. Mabit lang nga. Atoy. Agyaman na ka, padak alagay. Ha? Nalintag ti pa nagsaam. Hindi to tigargar ka itay. Ay, kastuya ka talaga. Ay, tigar-gar ka naglimpyo di boses ko. Aya. Malangarudan. Innakaon. Tagur-ura yung kanyak niya girlfriend ko. Yay. Just nalipatag matay. Dandani ak nabukeng. Imbag lagi din takila at ngintigar-gar ko ti boses ko. Kadinak nabukeng. Ay! Ayos ba daw? Ayos na ayos. Ang saya-saya ka. Adda na palimusak ka 700. Ay, ure siya tuyang. 600 mat kanya. Ay! Ayos na ito yun at trabaho taba daw. Ay, katwan ay, nagrigat ag artista. Agasam tag pilay-pilay ak pa ya magmag na. Kan itigargar ko pa iti boses ka. Kasta nga rod ti kinasirib ta. Gamayato yan. Iso nga ita, adamanin insang puta na imas asidain ta. Bangaws. Agsigang taman itatuyang. Wan ba daw? Mala, ag tinulong tangag lutaw, tanay, rabing. Ano to yang? Tataba daw. Sa dino ti pagtrabahuan niya. Apay nga inal daw kaya rumrumwar. Kan parbangon pa'y nurumwar kayaw. Sagat ka na yun kayo amarabyan. Ag-drive ka gide, kwaraw, di ka sumanaw. Ato nga minti makadlaw, tataba daw. Takanayon kayo nga wani di balayaw. Di kan sumanaw ko na amay. Abay, nakasaya ti agdamag. Kituan, dita pa nagmanihawm tinto na rem kwaraw. Mawatan na ka day. Ala, nagulima kak manlangay. Ang papapanan nyo ka day. Taparbangon pa ilang ka, trumrumwar kayaw. Na, sumanao ka lang ta. Mabalin ka diti sumurot iti papapanan yaw. Sana mabalain. Agulimag kan kwaraw. Itay pa masurunakin ka. Damag ka, damag. Makaringring. Palimos ako pa niyang palimos. Ne, kasla mailasin ka. Siya, Sika tay bakat nga inikak itilimos di tadaya. Idi na minsan nga aldaw. asos sana siya. Ito limusan na kumaapavak niyang. Oh, na, sika lakit di dayjay. Nga maguray ka. Apay nga agpiwis ka mo ton. Sana sakdan siya. Apavak niyang. Sika dayjay, nasabat ka iti dalan. Katita, nakadanon kan diti compound ko. Sana siya dayjay. Limusan na kumata na phone. Sa bagay, adu ti manglimlimo kadag ito'y apanawan. Akampay idi, marigrigat daunay, tagaya man nakapigpigsada pa'y matamanggad. Kasta dagiti nalaing, ama nga lilaw akaskan ka. Inikan ka idi iti talugasot, tamasyanakan ka. Ngamita, sanan, no dikat ipapuliskan. Gaputa day tamang laklakat ang mom. Payman,
Taumawag ak iti pulis. Taumay nakatiliwan. Tay cellphone ko. Ay, saan ka di aapo baknang ay dinak ipapulays? Oh, makitam? Limpyo ti panagsaom. Day talamang laklakat ya, mom. Ay, sigay apo baknang ay sana kung nagkidaw kan ka itilimaus. Ay, Mabiit laang, mabiit laang. Pinitsuran na. Wan, kat i-post ko iti Facebook daytoy. Tapno makita da asika, kat manangan lilaw. Ay, saan ka di aapo baknang? Saan ko mapang-asay? Saan apo baknang? Pues, isardeng mo ti agpalama. At trabaho ka, tapno da kwartam. Adi ka day tamang laklakat ya, mom. Ay, uwan apo baknang. Uwan. Iti ka nito ang makita ka pa yan. I-post ko na talaga daytoy ladawam. Ay, Kat si kantumot lahang tinakababae. ay uwan. Saan ako ngagpalama apo baknang? Saan ay pang-asay ta di mo ko maipost tila daw hak. Saan ko ay? Ay kamatan tuyang. Awan iti oras ti panagawid ta. Inawagan na kaon. Tagawid tan. Apayaya. Ay, kuha ba daw? Agawitan, tadyak kayatin ti agpalama. Anya? Intahan, aglugantan iti tricycle. Agawitan. Ngam sayang ti malimusan ta ita. Agawitan nga rudan. Isalaysay kuntukan ka ti amin inton nakaawitan. Alaman langay. Alang arutan. Agawitan. Un ba daw? Kasta tinapasamak. Ay, pagyamanak laeng ang tadi na impos iti social media jay ladawan kaw. Aya? Ha? Santan ngagpalimaus, amangan no dakdakes pa iti mapasamak. Ngam sayang, Mike. Naglaka pagkwartaan. Saanen? Tinasaya at nga ramiden ta. Aglako talaengen iti merienda. Ket agpwisto ta di ta paraangan. Imposible nga awan gumatang. Anya? Wen badong. Sana balay. Tadamet basit kwartata. Dayjay ti pagpuunan ta. Tinalimlimusan ta na urnong ta. Mala. No day tati ko nam. Sikat ti matungpal tuyang. Ay na, nagpasugayan tinadamag ko nga aglaklako kayo iti barbecue. Kan merienda paray. Wen pare, nagduduma tila ako may kinituyang kao. Barbecue, fishball, kikiam, kanda duma pa'y pare. Adapay pansit kan ginataan. Wen no bilo-bilaw. Ay mayat na paray. Wen pare. Apay, naikat kayo iti pagtrap-trabaho niya. Ay, saan pare? Da kami iti imikat kinituyang ko. Ta, kayat milangan taglaklako iti barbecue kanda duma pa. Nasayat no kasta. Malangan magtunukan iti sangapulo a barbecue tagatanga. Isuman ti sidaan mi kanibana. Sige pare. Mangituno akaon. Na, kunak no nakaturog kan. Nga magbilbilang kagaya iti kwarta. Ay, ayos ba daw? Ha? Adamot basit ganan siya ta. Okay day to you. Aywan, Kan amom kaday ba daw? Nagmayat tiriknak. Kasla naglagan tiriknak. Ngaglaklako talaeng iti merienda. Aya? Iso amay mayat gayam ti kastaw. Aglaklako talatan iti merienda. At least, saan tamang lukloko iti padatatao? Amang laklaka ako na ni Apo Baknang. Aywan atuyang. Iso nga ita, daytuyong ti panggadantak. At least, nadalos a pagkwartaan. Good morning! Tuyang my love suswait. Nakatimpla ako niti kapita. Adamot ang tinapay tanita. Anya nga'y tiginatang mo at tinapay. Hap. Taoy. Kita matuyang. Amo ka paboritom day, taoy. Diyak kayat deta tinapay a ginatang mo. Ha?
Saan ka di apandisal ti paboritong may ikape? Saanan ita? Anya nga raw ti kayat mau, ta isot ti mapan ko gatangan. Kayat ko, di adda palaman na. Na? Angam siya kung timapan gumatang. Ang mga nusabali man ng tigatangam. Apay nga rod niya gungit ka ngay. Kasano kumadyak agungag kat dinadaal mo taldaw ka? Daytoy lang tilakom at tinapay, marikwanang. Wen, Mare, pandisal kan sa Nicolas laang tinagbatay. Ay, una yan. Ado nga mintim may gimatang itay. Sa nabalay tagpurchisak man ng nubigat. Gatas ngay maray, adda. Naibos, ginatang dami nag. Anya, naibo sa amin na. Anya laangan nga ti servito'y tersinam no awan mo't lakong. Naibos nga raud. Agpurchisak pay laang. Ay, agsara ka laangan. Naa, apay ngay akas tati bagam. Saan ka makaawat? Iti imbagak naibusan. Wano, agbinulan ka. Isa ka Na. sa tiugalay. Ha? Di ta ka man langan. Awan pa'y sirserbi makasarsarita. What? Nay, si kamot ti masabat ko dito'y dalan, nanatuyang. Sa dinong ngay tinaggapuan. Apay, nasken aya sa lutsudom no sa dinaw. Di mo ka dinakita nagapuak di tatersina ni Kwanang, ha? Ha? Kastaya na Ay, di mo usarang tamatam, si kaganay. Damagam lamay. Pasensya kayo na saanin na maulay. Talaga sanan. Nakaungot-mutan ni nanatuyang. Awan mo't ti amok adakas nga naramid ka. Aw, apay amul-mulagatan naklatan ganay. Aglisi ka man di tadalan ko. Ha? Glawa mo ti dalan na. Anya ko man nalawa. Dito yung araw, di kayat ko at agnahan. Ala, aglisi ka. Ha? Marikwanang! Marikwanang! Adak ditoy, apay aya. Ay gumatangak man iti kape. Kapilaan. Wen maray. Nay, apay ngay akas tatit suram. Kasla saan ka pa yan na makaisam? Kasano, makapaasar mga ni Marituyang. Apay, anya man ang tinaramid na aya. May gimatang itay, kat naibos tilakok. Ay, kas day katimbaganan, agsaraak ka noon. Imbagam kumaa anagatangan. Kas tangar timbagak, ngam di mo makawawat. Isupay kati makaungutan. Ay kahit paspasensya amlatan, maray. Ay, naibusan ti pasensyak, maray. Kanayon lakas jay. Mabalin mo't ngay baganay tinasayaat. Check. Awan ka di ti madmadlaw mo kininanatuyang. Kas kumitian niya, ganay. Nasabat ko nga min itay. Makapungpungtot kitay. Awan mo takas nga naramid ko kinkwana. Aya, Won, Chef. ay. Ang mga matnuad na kaapa na Wano, nagapad na kinitata ba daw? Inton umay ni nanatuyang di ti paradaan tayaw. Jakon iluglugan. Ang mga no, kagura nagtumalain. No di mo kaya't, di siya klatan. Saysayat pa, Chef. Tapno, mapadasam mag, tinapadasam. Sayata si Mangput Kantuyang. Sa di no man ang tipapanam si kabadaw. Iyay, kunakon ka't agpungpungtot manayin. Sa di no tipapanam kunak. Mapanak ije bangkag ta. Anya ngay tarami-damijay. Anya kumangay. Mapanak agmula. Naimbag ijay, tawan ti mangungungit kanyak. Ay sana mabalay. Apay kumatasaan ngay. Tapno adda pagpungpungtutan di ti balay kasta kaday. Nagturad ka namang sumba-sumbat kanyak ita si kabadaw. Ay, day tabusis mo atuyang. Nakapigpig sa. Ha? Mga no adda makangagkin ka kaaruba. Sakto pa iti mapadakas. Kasla ni Marituyang day tanda di taparaangan, Anya nga tamanan ti ibagana. Naimbagngal daw mo, maribanang. Kastamot kan kamaray. Apay anasapa ka nga imay. Umayak man makiinistorya kan ka, maray. Napan ngamin ni Badong ijay bangkag.
awan ti kadwak ije balay may. Ay, pasensya kan amare. Ngem saan amabalin ang makiinistoryaken ka iti maysa nga aldaw. Adu pay nga maintenaskan nga aramidag. Mapanak makitsenda. Kan agluto ak iti kanan ni Enteng into nagawid. Na, kaslasan tamot nga kumarin ano kasta? Nay, apay nga'y makapungtot ka. Agin bibisi ka manan. Na. Nakita to pa yan nagmayat ti kakatawa nyo kini Marikwan ang ije tirsina na idikalman. Wen no idikalman. No ita, mapan mo pala tulungan ni pare badong nga agmula iti bangkagyaw. Tapno adamot maitulong mo kan kwa na. Umay kantulangan inton malam. Na, nagturod kamutan amang ibaon kanyak, Maribanang. Saan ka nga ibabaon, marituyang? Ibagbagak laeng tirumbang nga aramidam. Nasaysaya at matlang natulungan pa'y ni pare badong. Agin nistoryatan to inton malam. Sanon! Di ta ka man langan! Nasabat ko ni Marituyang itay. Apay, naggapo dito'y balay. Katuan, Apay, akas titirupa na. Nagapa kayo manin anya. ay saan ko nga inapainteng. Imbagak lang ba't nga awan oras ko ang makiinistorya ko ana. Tama panak pa'y makitsenda kan agluto akto iti kanam. Kasta aya. Wen, Amangan mo't no agul-ulbud ka, dungaw. na apay ko mga agulbudak. Pudnaw, asaan kami anagapa. Ni Marituyang lang tinasakit tinakam na kanya. Amangan mo't no makaungat ka ngamin anang ibagakan ko na. Ay, saan, inteng? Isupay kit di ati makaungat kanya. Aya. Na. Amangan no pudno jeda magmaipapan ka ni Marituyang. Anya dayta. Ay, kwa, saan mo na damagan? Nagsagana ka tayong kakit makitsinda. Chay, minanat tuyang samot deta sumungag. Yun nga agpaisaw. Anya iti aramidin na dito'y paradaan. Mapan siguro yung sintro Si Kanti makamu makisarita kan ko na. Umisbok pa kide. Agawam! Why? Mapanak ijay ilay kwa raw. Asino tinakapila at iso ti pagluganak. Siyak! Anya iti aramidin nyo ijay. Na, apaya sa ludsodong pailaan. Ang mga no nagbuntog man nanday ta tricycle mo. Kat inton malum ta makadanon ijay sintraw. Saan mo ta? Kahit anya pa lang orta aramidam. Agrubat tangarudo na. Apay ngay makaungat kayaw. Mabalin mo't nga ibagayo itinasaya. Aha, nagado ka nga momon kwa raw. Chay, kumusta nga iti panangitulod mo kininanatuyang ijisintraw? Saan mo na damagan? Apay, pinagsasawan na ka, Chay? Marurudak. Nagbuntog ka no ti tricycle kaw. Kayo, Dandan ni patayaba kaon. anyang iti naramid ba? Nagpakumbabaklat na Uray no ado ti dakas ngayong bagbaga na may papaniti tricycle kaw. Intulot ko lat tayo tinapanan na. Kunaklaki din no kinabil mo, Chay? Nakakasimata kabilak Kat maganap na ata, nangiwat mo't nga main. Kan nagtangsay. Sana nasaya ti kasta, gani. Respeto tayo lat ta tinataangan No siyak, jak iluglugan na ninanatuyang iti tricycle ka. Pagsasawan nagtumanay. Anya tar aramidam badong. Di ka pala naginaw kung naglutaw. Nabanugat nga rod tuyang. Si kapay lang at aglutaw. Nabanuga mag. Apay aya kasta ka tuyang. Awan mo't ang tinasayat arumbar di tangiwat mo. Di talagong ungat ang tararamidam. Asino kumatisan ama kaungat iti kastangar aramidam. Tuyang awan dagas nga aramidak Di mo orayan na maumakin ka. Ginaksong basong batan badong. Di tangiwat mo. Di ko na mga ta husto ka kanayon. Katwan mag. Anay ka. Apay, anay. Apay nga nagsipat ka. Bakit pa'y laing no, apay? Gaputan nagngiwat ka, tuyang! Kurang pa'y daytat na! Anay ka!
Kapitan! Agsagana ka! Ireklamo ka kini Kapitan! 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 Ay Dr. Aramidam dito barangay hul aya. Umay ko ireklamo ni Badaong Kapitan. Kita tingiwat ko as sinipat na itinagpigsa. Pesaw. Medyo na damage. Ay, madiday ta nga inaramid na. Ay, ganay! Umay ka man, tada pang ibaunakan ka. Kapitan! Darasan! Anya di pa aramid mo kanya, Kapitan. Yung kaya pa, hindi pari pa daw. Tatabadaw! Tatabadaw! Anya tibagam ko araw. Mapan kayo kanoy di barangay haul ko na ni Anggal. Inreklamo da kayo ni Nana Tuyang. Deta lang tibagam. Ha? Apay nga na kinabil mo ni Nana Tuyang. Kasanumat nga main, nakangyungiwat. Inaldaw nga gungungay. Uray da kami nga raw. Pinagsasawan na kami. Nalabos mo't nga minain. Iso at sinipat ko na. Uray simple labanag, pagbalinan na kidin na komplikadaw. Si kamot ti lumabas ti Titersena, kwarog. Nagapwam. Di tala ngayon ni Tata Badaw. Nagreklamo nga ni Nana Tuyang di barangay haul. Takinabil ka nun ni Tata Badaw. Ne, apay kano akinabil na. Una, tanag-ngiwat ka noonay ni Nana Tuyang. Uray da kami tupay di paradaan. Pinagsasawan na kami. Ay, uray siyak matlaang. Nagado ti dakas ngayon balbalikas na kanyak. Namupay da dyan Nana Tuyang. Uray ni Ganay. Kagurgura na ni Nana Tuyang. Agsasarita da kadita, kwaraw. Wen siguro Umaymot ni Tata Badaw. No kasta umaya mamakidangag. Una, hintayaw. Yan tangay kumpleto tayon. Urog yan tayon. Asulbaran ti parikot ti tinagbatan. Damarito yan kan paribadaw. Si kaparay. Apay nga asinipat mumutingiwat ni Maritoyang. Kita yung tilangan na. Napunwanak nga minan, paray. Nangiwat unay ni Tuyang. Kanayon niya gungungay. Kan simple lang nga banag, pagbalinan na komplikadaw. Na, tasyak pa'y ti pabasulam, Badong. Hoy, tapno amaw. Day tangiwat mo ti problema, Tuyang. Di mo amo kontrolin. Unyag pa isaw, nanatuyang. Saan ka day, pinagsasawan nakmat idi na minsan? Awan mo't dagas nga naramid ka, nagalas ti pa nagsasawam kanyak, nana. Ayagdal na kasi kaganay. San ka akaraman ditaw? Marituyang, pudno mo ti kinuna ni Kabadong. Day tangiwat mo ti problema. Kan uray siyak, pinagsasawan nak, idi awan magatang mo di tersenak. Nagsakit pa timbal balikas mo kanyak iday. Gamdi ka pulos in reklamaw. Kat idinapan kamot ijay balay, tapno makiin nistorya ko makanyak. Kasta unay ti unget mo, idi imbagak nga adu ti rumbang nga si kaswag ijay balay. Ay, kwa, Maray. Ano ti makunam itinaibagada Maritoyang. Ay, pudno amin nga imbagada, Kapitan. No kasta. Day tangiwat mo talaga ti problema, Maray. Agbalbaliw kan. Tapno saan nakaaguraan dagiti kabaranggayan tayaw. Kain, saan nakaakabilin ni Paribadong. Si Kamat Paray. Saan mo't basta kabilam ni Marituyang takaasimit. Uwain, paray. Uwan, Kapitan. Agbalbaliw akaun. Ay, agringkan, agsapan. Nakaringan dagiti karo ba? Ngam nakaturog ka pailang. Hoy! Awan batlat aramidog. Kat mapan kag mulay di bangkag ka. Masadutak. Si kalaktan ati mapan. May ibus nga ro dan di bagas na Tuyang. Sa dinong ay ti pangalaan ta iti igatang ta. Kasano kumaasan ang maibos kat di mo matamuta ginaw. Anya ajak amo ti aginaut. Inaramid ka ti panaginaut ngam kurang na ta. Si kaano mapan kag mula.
Basta di nakpakibiyangan. Makauman day tanga style mo, tuyang. Ag-Facebook ak man kit day. Na, Ay, apay, mabsog kaya iti ka Facebook mo. day talang arod tiliw-liwak. Malakit din. Naggunay kanteng kay J. Bangkag. Tapa man asumangput ka, agluto kan tupay. Anya, siyak lang nga rodon ti mapanay bangkag ka. Siyak pa'y laeng ti paglutwam. Si Mang Pamalangan na ti computer set nga in order ka. Agpakunek aklangan iti wifi. Ay, mabit man lang ta picturak ti computer set. Kalpasan na, ipus ko iti Facebook. Antay ta. Kargaak iti caption na. Katas ng online selling at Saray store. Antay ta. Ipus ko man. Marikwanang! Adda ka dita? Awan, adak dito. Anyat umay mo gatangan aya. May 1 kilo nga asukar, Maray. Daitalaang. Wun. Mabitlaang, tayalaang ka. Nay, anya day ta nakaparabaw di talamisaan mo, Maray. Ni, kasla computer set, Mike. Wen, computer set dayta. Kagat-gatang ko, Maray. Yamot salsalud-sudin no kagat-gatang mo. Uray saan mo sa lulsudan, ibagaklat tamat, Maray. Yug mo kidin di gagatangag tagawid akaw. Na, apay akas na tila nga managawid. Na, kasla makungungit ka. Pasikat day jay amarikwanang. Anya manan, timpasikat na kin ka. Pasikat na kit din ti baro a computer set na. Kahit umapal ka. Ay saan? Na, Apay ko mga umapalak ngay. Di oray awan computer set ka. Tinapatag manganak 3 times a day. na, eh, tibagam kide, umapal ka. Kita day toy. In my day na pay gayam ti computer set na. Kita man. Day tinay. Kita Na, uhinyag pa iso niya. Katas ng online selling at sari-sari store. Kung na matitik option na. San ka di naglawag ngagpaspasikat? Awan mo dakis na, iti impos na, tuyang. Okay lang mat no impos na ti computer set na, ginatang na, tanagrig-grigatan na may. Enteng, ayan ti tsinelas ko. Sa dinuti pa panamdungaw. Ay kat, mapanak man di ta tersena ni Marikwanang. Mapanak man makiusar iti kabarbaro a computer set na. Ay, kan ambom inteng, nagpakunik pa'y gayam iti wifi na. Iso ang mabalin ti agbuya iti computer na. Asinsado na. Ay, hawan taam mo na nga men ti dumiskarte. Ada sari-sari store na. Agtrab-trabaho ijay barangay hall. Kan, agon online selling pay. Bilibak nga rod kan kuha na dungaw. No saan nga duty di barangay hall. Mapan mangi deliver iti orders dagiti suki na. Ura iti kabangi baga barangay. Nakitam jay impose na itaylaan. Na, saan man? Anyaya day tanga impos na. Ay jay kabarbaro a cellphone na. Latest model kat. 19,000 ka no ti pananggatang na. Agasa man, makagatang pa iti silpaon akas takangina. Siya kakapitan. 700 pesos only ti kipad a silpon ko. ay kat agpanunot ka mat iti mabalinta a pagkwartaan, inteng. Ay, ibagam to kanyak, inton sumangputa. Agawid ka inton alas 12. Kasi katag luto iti kaninta.
Nakitam ti inpos ni Kumarim Akwanang, Tuyang. Anya nga impos na. Ti kabarbaro a cellphone na, ken washing machine na. Anya kumaita. Ay nadyak kasapulan ti washing machine. Tamabalin mo't nga aglabaak ang manumanaw. Awan pa'y gastos. Kan imbes nga igatang ko iti nginginaan na silpawn, igatang kulangan iti kanunta. Ti kunam gide, awan kwartata. Iso asaan ka makagatang, Tuyang. Kasi numit nga men, day talag silsilpon kan matmaturog ter aramidam. Oho, pasikat kit di aday di akwanang. Umapal ka man eh. Abay ko mga umapalak ngay. Day tatunom. Madlaw nga umapal ka kinkwana. Talaga nga min niya asinsadaw ni Marikwanang. Sanak nga umapal, period. Ayawan mo, Tuyang. Ekspektara nga aramidam nga inspirasyon ni Marikwanang. Tapno aggagit kamay. Ngam, saan mo't gayam? Oho, apay ko mga agbalin nga inspirasyon ko da di abaak. Kat pasikat mag. Apay, masapol nga ipos na amin ti kabarbaro agamit na. Wah! Mabalin ti makikunik iti wifi, kagawad. Sige laeng, kwarog. Uray siya, kagawad. Makikunikak mamay tapno maka-facebookak. Dahil ti password ti wifi ko. Ganay, di warwaras Wan, di kagdana, kagawad. Padasin mi man no napigsamot lang ti signal ti wifi mo, kagawad. Ay wala, napigsa ti signal na. Ni. Ha? Unyak pa iswa. Naglukat adagos ti Facebook ko Uray siya, ganay. Ha? Yan. Yan, tibahanang madyagat kataway, jay kagawad. Wan, adda ni antem ditaw Ha? agbuy-buya iti Korean movies. Ay? Husto mo't kit niya. Tawan mo tararamidan na di balay da, iti kastoy nga oras. Kawamat, kwarog. Inayabam ko mamot ani nanatuyang, kagawad. Un nga raw, kagawad. Ang mga nagpasugnod da jay kada kayaw. Tineksakmat nga umay dito tersenak, nawan taramidan na. Ngam, di maimay. Busy siguro Naimbagngal daw mo. Gumatangak man iti may sa kilo a mantika, maray. Mabit lang tayalaan ka. Ne, kabarbaro manin ta silpon mo Ay, wan maray. Kagat-gatang ko laeng. 19,000 ti pinanggatang ko, maray. Ha? Nagnginamutan? Wan, nangina talaga ti kasta. New model kan high quality a cellphone. Sayang lang ti kwarta. No siyak ti si kamaray. Igatang kulaangan iti bagas kan si daun may kinibadung ko. Apay nga yakas tamad ng ti ibagbaga, marituyang. Ha? Na? Gimatang kapay gayam iti ado amasitas. Ay, sayang lang ti kwarta maray. No siyak ti sika. Igatang kulangan iti kapay kan tinapay may kinibadung ka. Nay, anyat kayat masawan, marituyang. Ayawan, maray. Basol ko pa yayan no saan kayo ang makagatang itinginginaan nga usaryaw. Katsyak, kabalak. Basol ko ayan no pulos ngawang kwartayaw. Na, adaya imbaga kabasol mo. Kasano mga main katsadot ka? Na, nagpuskol mo tan tarupam amang ibaga sa dutak, maray. Ha? Dita ka man langan. Ay, mabit man lang, marituyang. Tuy mantika ngay, di mo alanan. Ayan jay mantika ng pagatang kao. Awan. Tapay ngay. Kinkasla makaungungit ka Kasanungay ngay gisak da ito'y pichay. No awan mo tinala mamantika. Ay, sa bawa mo. Nakiapa ka man na niya. Kagurgurak da di akwa nang Na. sadot ko na nakit din kanyak. Imbagak lang mo't asayang ti kwarta ngay gatgatang na iti kumkumporme. Hapay nga may napakibiyangam ni Marikwanang, tuyang. At nga rod kwarta na. Oho, imbagak lang mo't ti marikriknak. Ken apay ang makaungit ka, kat pudnumat asadot ka. Oray si ka. Ibagam kit din asadotak kat agpadpada tamag.
Apay, di mo maaklon day ta, tuyang. No ko matatulungan na gajibangkag ta. Tadamot ko maigatang ta iti usar ta. Kita am da maribanang ken pari inteng. Adamot ten barbecuean da. Barbecuean? Ketuen, aglakla ko dan iti barbecue iti parangan da. Adto yan ti order mo a barbecue, Marikwanang. Ay, agyamanak, maribanang. Awan na yaman na, Maray. At ti bayad ko, Aywan, kumusta mga ti barbecuean nyo, Maray? Adumalat gumagatang. Wen, Maray. Kanayon ama ibustila ko may a barbecue. Ay, kamayat ano kasta? Hinton makaurno nga kiti pagpuunan. Mangilako aktumet iti wagwag. Ne, wala Maray. Nasaya at day tatapno da mo pagkwartaam. Awin tapno makaurno ngak manmet iti igatang ko iti kas iti computer set mo. Sige laang Maray. No kayat mo, mabalinmat nga umay ka dito'y tersenak ta dito'y kaamangilako iti barbecue. Ay, saanen, Maray? Adumot ti lumablabas ijay paraangan may. Kan may sa narigat no maising-singitak dito'y tersenam. Sapay ado ti nakadisplay alakom. Ay ka mabalin mo ta dita sangwanan ti store ko ti pagbarbecue Maray. Nasaya mo laang ano dito'y kamangilako. Tado ti umay gumatang dito'y tersenak. Ay, saanen, Maray? Okay akon iti pwesto. Sige nga ron. Tamang isabitak langan iti karato lang at datila ko ma-barbecue. Tapno umadaw ti customer mo, Maray. Na, itaman pa'y analagip mo adalusan day ta sewing machine mo. Adda na panunot ko a pagkwartaan ta ba daw? No kasta, ilakom day ta, tuyang. Saan? Anya ngay, Agda itakmanin ken agripirak iti badaw. Nasaya at napanunot mo day ta, tuyang. Sana balay, ikatangan kay ti usarem nga agdaet inton mailakok di may sakal din ka. Ay, tingkyaw ba daw? No adda agbatay, gumatang kamutan iti para pukis. Agpukis ka pa'y? Ay katun tapno makaurno nga adagaws. Kasla disidido kan tuyang. Una, tapno saan akon nga umapapal kin ni Marikwanang magatang kumutan dagiti kayat ko agatangan kasken kwa na. Bravo, tuyang! Bravo! Umayak man dito'y barbecue ang Maray. Ay, wen Marituyang. Agurderak man iti lima nga isaw, kandwa nga ulaw. Sige, agtugaw ka pa lang dita. Ta itunok dagiti order mo. Sige laang Maray. Itaman laang ngay may ka ditoy. Ado nga may tinagpadait iti pantalon kan nagpapukis, Maray. No kasta, agdadait kan agpukpukis kan. Wen Maray, iso ti sideline kaw. Ay, nasaya at manta na panunot mo day tamaray. Awan pa'y ngamin ti agdadait kan agpukpukis diti barangay tayo kahit. Iso ang masapul pa lang ang mapanday jay sentraw. Wen Maray, nakaamirisak ngamin, idinagapa kami kin ni Marikwanang. Ay kat nasaya at mata, nakapagpanunot kan. Maragsakan akparakan ka, Maray. Ay na, agyaman nak Maray. Ay, umay kayon to agpadait akin ni Marikwanang. Wen, Maray. Pumasyarak to iti ayan mo, no sa anak abise. Aday ta. Mabalinan. Naluton ti order mo, Maray. Sikamot tan ti mangala iti sawsawam dita. At ka din ni Nanatuyang, tatabadaw. Wen, ada ka di masapol yaw, kwaraw, ganay. Nangagmingamin nga agpukpukis gayam ni Nanatuyang. Agpapukis kami kumakinigan eh.
Adda kayo magkwaraw. Ganay. Agpapugis kami man, nanatuyang. Ay una. Mala, agtugaw kayo pa nga dita. Ano gayam ti Pukis? Si Bintilaang kwaraw. Affordable daytan, kwarog. 70 pesos ko naman. Isong agpapugis kayaon. Sige, agpapukis kami, nana. Ay, una yun day tabuok mo, Inteng. Ay, agpapukis ka man, mat. Awan nga ron wayak amapan ije sentro. Bisiak ije barangay hall. Ay, saanan amasapul amapan ka ije barangay hall. Agpukpukis mat ni Maritoyan. Aya, Wan. kabalan na. Katwan, mat. Nakitam ka di tipukis na kwarog, jipot, kan gane. Wan, nagmayat. Bagbagay na. Katwan. Ni Maritoyang tinangpukis kadakwada. Na, hindi bagmata na panunot ni Marito yung data. Iso amapan kanto agpapukis kan kwana. Sige. Mapanak inton malam. Ay, mga laka iti pagbayad mo Nakababain no utang ang pailaang. Kat basit pailaang tinegosyo ni Maritoyang. Ay, manungay. 70 pesos lang. Si Binti? Sige. Damat sa nga gasot ko dito. Nay, marikwanang, maribanang. Imay kayo mat. Ay, imayak mare. Takayat ko nga ipa-repair na ito'y pantalon kan palda. Aya. Sige maray. Iparabaw mulatan di talamisaan. Tadaitak inton madamdama. Ay katsika nga ay marikwanang. Agpapukisak mat, mare. Ay, anya nga iti kayat mo apukis, maray. Layered. Ay, sige. Ay namaray, agyaman haktay may kalata. Uray agkakamaday dagitim bagbagakan kaidag. Lipata mo nagichay, mare. Maragsakan na tandamot ten sideline mo. Wan maray. Inspired by you, marikwanang. Ay, Oray siyak Maritoyan. Inspired by Marikwanang. Iso nga damot ng ti barbecuean kan wagwagan ko. 1,000. Na, 1,500. na. 2,000. Ato dayta bilbilangam atuyang. Oy, ito'y amin tinaurnong ko ba daw? Manungay amin. 5,000. Wow! Kahit anya nga iti pangigatangam kada kita. Gumatangak iti rice cooker kan electric fan. Ha? Ay, isyak mo ti gumatang iti washing machine tatuyang. Ay. Finally, badawng. Makagatang tamutan iti osarta. Nay, si kamat ti lumabas dito'y paraangan may maribanang. Anya nga'y day taawit mo anak kasakaw. Ay karabasa. Mapan ko man i-display iti tersena ni Marikwanang. Ay isag mamanungay day tamaray. Ada 30, ada 50. Gumatang ka, Mare. Ayun man maray. Mga lakman iti maysa. Tapno adda si daan mikin ni badungkaw. At to'y Mare, mangpili ka no anya ti kayat mo. Daytoy man ti alaak maray. Sige, Mare. Ay, maray. Mabalin ka di nga utangak pailaan. Nuwan Mare. Basta bayadam adagos no ada kwartam. Sige maray. Thank you Itad kunto inton Domingaw. Sige nga road, Mare. Indakaon. Sige maray. Take care. Anyat sapsapulim ay atuyang kumalaisig ka. Ay na, ada nga rod mapukpukaw nga usarta. Manain, Wan, awan matanji ka barbaro abuneng ta. nangikabilam aya. Diya nga rod nasiputan no sa dino tinang ikabilak. Basta ti amok at dalaang ditaw.
Aha. Nuawan dito yung unag, mga no de jeroar. Itay pa'y asap sa pula. Ngamjak mo makita. Lagi ano sa dinaw tinaudian ng usaram, Ay, mamangan mo't no nalipatan ijay. ha? Ay amu kung no sino tinangala. Agpabasol ka man ako nakaon. No awan dito'y balay, ang mga nuinala ni Maribanang. Isulaang matilim mabas itay agsapa. Hoy, agtal na ka man. Di kagpabasol ah. Ay, nusan ka masayangan? Siyak masayangan na. Tanagrigrigatak tiinggatang ko itinay di abunang. Adaya mo't imbaga ka sana ka masaysayangan. Tilaeng ko nak, saan ka kumangagbirok ti pabasulam? Nang runa no awan ebidensyam. Oh, nawatam. Ay, Nay, apayakas tatid suram ngay medititersenak marituyang. Makangungot kan samay. marurudak kin ni Maribanang. Tapay may Idilim mabas itay agsapa. Awan matan di ka barbaro abunang may. no kasta. At apam ngayon nala ni Maribanang tibunang yaw. Word maray. Ay nasa na nasaya at tagpabasol. Nawan pamanagdag mo, Maray. Kasi nung ay kumatinangala, isulaang matilim mabas ijay balay mi itangal daw. Sana balay takasaritak tuman ni Maribanang no umay ditaw. Word maray. Ibagaman nga isubli na jay tinakaw na abunang may. Tano saan? Ireklamok ijay barangay haul. Di oray asawa ti kapitan. Day talaan ka diti umay mo ibaga kanyak, Maray. Ay saan maray? Gumatangak gayam iti may sa kilo nga asukar. Day talaan. Ken may sa atuyong. Mabit lang around, kaya lang ka. Marikwanang, lumabasak dito itersenam. Sige lang, Maribanang. Ang nagkapwamaya. Di taman barangay hall. Intulod ko ti balon ni Inteng, ta sana makaawid. Busy nga men. Ay, kastaya, Maray. Ne, aguray ka marikwanang. Apay ngay akas ti panangkitam kanyak. Ay, Kaslada kayat mo nga ibaga. imay nga min ni Marituyang itay. Agad? Imbati na kaditibayat ti karabasa nga inala na kanyak? Awan timbati na abayad. Timbaga na lang ganyak. Inalam ka no ti kabarbaro abunang dakan ni kabadong. Bunang? Wen, Maray. Inalam ka no di kalman. Na, an-anwag kumangay ti kabarbaro abunang da, kat adamat bunang may. Sikala ka no nga min tilimabas iti balayda, sakbayan na po kaw ti bunang da. Na, kat gapo ta siyak tilimabas, siyakon ti pabasulan na. Jak amo at ay jak kumarita. Ay, sa anak nga agtatakaw iti bunang. Maribanang! Rumwar ka dita! Sangwan na! Oh, apay aya marituyang. Isoblime ti kabarbaro abunang may ngay nalam. Na, adda pamanagnak mo asyak tinangala? Asino ngay kumati sa bali anangala, kat si kamot lang tilimabas ijay balay may itiday dingal daw. Amaw ngay lumlamang mau. Ay, marituyang, di kag pabasol? Ha, bayadam kit din ti karabasa nga inalam. Manumo lang ngay karabasa ngay nalak. Adayo anangin ti bunang may ngay nalam maray. Nga, Alakitay, isublimon ti bunang may itamot lang. ay talaga nga awan bain mo. Umay kakit din agiskandalo dito paraangan, may. Sa anak nga giskandalaw, nusan mo ngay nalak ti bunang may. Awan tinalak abunang yo. Eh, nasabat ko ni Marituyang di tadalan itay. Dito'y balay, tinaggapuan na dungaw. Wen, At saan mo anak kinaawatan? Tapay nga kuskusilap kanyak. ay siyak nga ron ti pabasulan na anangala iti kabarbaro abunang da. Na, ay, ang mga no inalam mo. Ay, sa anak nga agtatakaw. Ah, Ha? ay, anya nga ta. Nigatangam ni Marituyang itibunang tapno agtal na.
Ah? Iti anyaga po nga gastusa? Kan maysa, saan ko nga inala ti bunangda? Marikwanang, gumatangak man iti maysa kilo abangos. Anya pay, Mare. Ken maysa asinigang mix. Day talaeng. Sakbay nga lag tingat gatangam. Adaman pa'y sa ludsodak, maribanag. Anya ngay dayta, maray. Pudno ay timang mangag ko anapan nagiskandalo ni Marituyang iji balayaw. Kat ipapilit na kano asika tinangalay ti bunangda. Ay, uwing nga rod, maray. Ay, mangibabay na bak